dan! Dobrodošli u novu epizodu za prvog epizodu GTA 5. Igrat ćemo za prvu epizodu i za većinu epizoda ćemo igrati ovako. Kako se zove? Igrat ćemo ovaj story mode. Story mode. Pa je story mode. I sad smo imamo misiju, pro misiju. I mi smo Franklin. Da, mi smo Franklin. Pa idemo prvu misiju riješiti. Ja ne znam, mislim, prelazio sam ja misiju, igrat ću mi GTA Online i sve, ja neću gostupravno lice, da znam gostupravno lice, ali neću, ajde. Pišite mi komentar ako želite da vozim prvu licu. A, ne. Da, i htio sam vas pitati, ako želite, možete mi reći da vozim, da ovako igram, nekad. Okay. Da ovako vozim, prvom licu, da vozim drugom, trećem. Pa je to. Ja više volim voziti. Ali, nije baš toliko lagano. Ali, ajmo se mi požuriti. Šta, imam drugi akaunt, on je drugi akaunt koji na YouTube sam sve stavljao. Htio sam sve iz početka, započeti ja sam prošli cijelu igricu. Da, bit će online i to ćemo ići kao početka. Pa ćemo raditi još neke stvari, pa tak prelazit ćemo, skupit ćemo novce, nagrijat ćemo aute. Pa eto! Pa eto, to sam htio reći, pa... Šta, ne znam. Tako ću se, čovjek! Nažalost. Okej, kriv si. Ti si kriv! Ne! Pa mi mikrofon. Okej. I da, htio bih vam reći jednu stvar, a to je da njegov live stream bude. Live stream. Znate vjerujete šta je live stream. Live stream je... Za one koji ne znaju, to vam je... Kad snimam uživo. Sad ja snimam i odmah možete i komentari i sve pisat. Tako da eto, i da, možda ako budete vidjeli, ok, sad sam koristio sve možda, zašto? Ako budete vidjeli, kad budete na mom kanalu, ako budete vidjeli da je live stream, to je sam proba. Izlupi nas, pisat će kao, to je samo proba. Jer to je, zato što ne znam par stvari, kako napraviti, pa je malo ću isprobavati. Ne, pa ću isprobavati kako to radi, nisam ovo namjerno napraviti. Left through the parking lot. Ajde, moguće. Spor si. Ne. Okej. Keep bustin', low. Whatever, homie. I'm gonna make a withdrawal, homie. You dumb motherfucker, that's the Union Depository. Okej. Idemo. Sad sam ja udarila, to nije bitno. Ajde, preljato. A, super se dižem policiju. A, ne. Okej, ajde. Super sam glup. A, ne, okej. Officers report the person resisting arrest on Power Street. Ajde. Ne. Znam ja kako se ekstra policija. A, super, kako sam skužili. U GTA 4, za židovi. Suspect westbound on Integrity Way. Textile City. Pa smo ih malo zeznuli. Znam ko
To. A da sad! Dobro, da ga sam dođe. Dok je policija postoji. Dobro. Ne. Okej, vozi, samo vozi. Prije nisam skurio. Sviđa se mi tako voziti. Ako vode, ne. Idemo tu, ne idemo tu. Preko vode. Ajde, još možeš malo. Okej. Polonsko. Ne, vozi, ne tak, vozi. Čekaj, šta je sad tu? Okej. Super. Sad. Mogu se... Okej, super. Gdje smo ideš? Ja ne znam zašto ja glupiram. Prosto zbog ovoga. Ja ne znam drugi prolaz. Mogu sam vrat unazad. Okej, ja se to radim. Ajde, pa daj, puknu. Da to da može, puknuo sam, ja nisam da jako uzmeti. Okej, idemo, okej. Ja mislim da nećemo dobiti ništa auto. Pogledajte, auto je prekrasno, pogledajte. Evo krov. Da, inače, ako znate kako se pale svjetla u GTA na PlayStationu, tako vam se stavlja igru, ali ja ću ga skinuti, znači držite na to kao tipkice 4 u lijevom, skroz na lijevo, ne, skroz na lijevo i to držite ono desno koji ide prema touchpadu, okrenute tako, koji kao pokazuje touchpad. Ako ne znaš što je touchpad, to je malo podloga koja je touch, a mislim možete mičete prstom, sad ja mičem po njemu, mičete prstom i mijenjam se, šta što da može se. Okej, ko mi pusti? Mislim da je ovo kraj već misije. Okej, idemo tamo. Gdje god idemo. Ja mislim da su Simon. Hey, what's up, bro? Šta on zove, ne znam. No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, multicultural. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Znaš kupeš taj auto, možeš se tamo lijevo. I understand. Money is... Ja, ne. Okej, oprosti. Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel. Što je to završilo promi? Nije. Okej, još nije završilo. How about we fall through, homie? Get in your car. Idemo do Franklinove kuće. Okej. Who you trying to impress? Dao Your auntie Denise with all that ass. Dao Nigga, she got auto. ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. No, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Okej, evo nas. Mad for the penis. Franklinovi skillovi, okej. That's exactly how I like my women. I sad ja mislim da je kraj misije.
Ali neću još odavljati epizodu. Man, shit, it's good to be home. Htio se maknut. Ok. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, fuck. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here. Okay, baby. Ok, nisam ja krizao. I'ma have a gentleman call in Ok, završili smo prvu misiju zapravo. Pa ljudi, onda to je bilo to za ovu epizodu, možda je bila kratka. Ja ne znam. Pa onda... To bi bilo to za ovu epizodu. I za prvu epizodu GTA 5. Doviđenja.